Ready? Ready, start. Hambai, sini media friends ramno. Sini Tripura Student Federation engage in President Asongman Komasi. Kadang mas harap sini demand ni ramno ni tunggu. 50 years plus sini demand. Roman script. Kau berok subject hai ke language implement hai kan bagi sini movement. Seng tak sejarah sini movement seng thang ya goi joy ya goi seng khai ni. Phainai talai sekang seng lukha. Seng TSF mengai seng governor of state. Seng memorandum ya farka. Seng aro sini appeal te sini request seng lukha. Je immediately sini or demand no roga ni bagai. Talai lai thangka seng mungsa mugya. Mungsa respond hai ka positive result seng mugya. Government of state seng kha kai sini sak awo borok belai ne sak nang ya hanang penang khai tang seng lukha. Omo sini bagai la sengsa. Sini dofani bagai la sengsa. Seng TSF 50 years rongoi seng dofan bagai samang khai pai tong. Dofani kahani bagai. Omo sini joto sini borok ni bagai la sengsa sengsa. Seng tasuk zora hanang pinang khai tong mani. Sini demands. Omo seng ke no koi ge hai ke chege naga ni sengsa ya. Omo ka sini rights sini manthai. Omo seng busi thai. Sini student ro seng nirong no bu koi nai. Omo nirong ni rights. Te prahas ni borok nirong busi thai. Seng nirong ni bagai fight khai tong no. Boni bagai seng TSF tasuk zara khorang ti saima tong. Seng zeman sa sini dofani bagai seng Phainai. Sini students sini borok ni bagai seng sakari sam khaina tong. Take as a point seng government of India na seng appeal Phainai 125 amendment bill. Parliament House of place gang thang immediately. O kai demand hote ge seng tuni press meet asokman engge. Seng lukha government of the state and government of India. Seng no sak na yang tong mani. Tanggai seng 50 years rongoi or demands. Omo sini koksi. Sini koksi omo. Seng tanggai sini kok no ba. Je skui thai nyo seng 50 years rongoi seng sanga nang tong kana. Amo seng busi thai. Boni bagai seng Monday 28 of August 2023 12 hours di bagai Tripura haste ganangai seng strike da kogo. Boni bagai Tripura haste ni borok no. Teaching student no. O strike no successful thai gani bagai seng nirong ni support nangge. Omong kha sini demand seng TSF ni simi demand ya. Tripura haste luku joton omo sini manthai sini future generation students ro omo nirong ni rights te nirong ni demand seng nirong ni bagi fight khai tong. Nirong ni participate nirong ni support seng nangge. Ang appeal Phainai joto organization joto student organization of all different student organization. I appeal you all to participate in this movement. Government ro seng no sak na yang tong. Seng request hai sini khorang khana jali. Boni bagai seng all the step mana halka. Seng governor no seng request hai ka boka. Hai pana. Seng lukha. Seng no mungsa respond rohya. 125 amendment bill House of Place enggang thang. Arab kebang points tong ang brief hai ka thang liya. Boni bagai ang
जतनानो Phainai all the stride of successful खायगोन बागै participate खायगोन बागै students जों civil society जों आंनि रावनो एप्पल खायनाय जोंनि रावनि support नांगौ among गासैनि future generation नि बागै जों fight खाय दङ बनि बागै निरावनि हामजाकमा निरावनि support जों नांगौ TSF बेंगै निरावनो जों असोनो कक गचारनाय मानदेवो जोंनि stride of success खायगोन बागै जों निरावनि थानि कयमों रहरो TSF बेंगै असोनो हामबाय गैते कैसे सुमो